Саламатсыздар ма, құрметті мұғалімдер? Регистрациядан өткеннен кейін сіздерге сразу сұрайды. Присоединиться к группе деген. Да деп басасыздар. Да деп басасыздар. Сонымен автоматически сіздерге мынау страницаға кіреді. Чтобы бастау үшін бұл курсты надо сперва анкета пройти. Мына анкетный данные дегенге басасыздар. Бұл анкетный данный өтпейсен сіздерді өткізбейді ары қарай. Мына укажите ваш город дейді, Түркістанская область деп басасыздар. Отправить. Следующий шаг. Какой район? Жазамыз. Сарыагашский район. Отправить. Следующий шаг. Название вашей школы, по-моему, напишите адрес. СШ имени А. Маргулана. Отправить. Следующий шаг. Предмет. Өздерің предметтерін жазасыздар. Отправить. Следующий. Болды. Сіздер уже жауап бір этаптан өттіңіздер, жаңа анкетаның этабынан. Следующий шагты бассаңыздар, болды. Ары қарай уже басталады курс. Мынау сіздерге берілетін теория. Мына бәрін оқисыздар. Интересный факт, например. И дальше. Оқып болғаннан кейін мынаны басасыздар. Ол уже вопрос тұрады. Выберите признаки, которые относятся к дистанционному обучению. Осының ішіне дұрыс вопростарды аласыздар, отправитесіздер. Егер дұрыс емес болып қалса, онда начать заново деген бар. Қайтадан пока дұрыс болмағанша жауап бере берсеңіздер болады. Осылай 5 модуль болды бұл жерде. 5 модульдің бәрін өтіп, соңында уже сертификатқа келесіздер.